Ukhulekele lo moya, umcela uNkulunkulu akusize, umcela uNkulunkulu akulamulele ukuthi njengoba sekusele nje mavikana ambala ukuthi singene ku2026 bese kuba nemimoya oyishela ku2025. Yabona le mimoya ebe operator 2025 noma le mimoya bo operator ngayo ku2025. Ngicela uNkulunkulu akulekelele ukuthi isale ingahambi ungaweli nayo ku2026 ukuhleba abazalwane okhonza nabe bandleni akusale ku2025 ukuhleba uma umfundisi wakho akusale ku2025 ungamthanda uma umfundisi wakho akusale ku2025 ukuhleba abantu abaswele akuhlale ku2025 ukukhetha amakhaya kumele uyokhonza kiwo ngama home cell akusale ku2025 ukufika emizini yabantu ukhayize uma kuyokhonzwa ubuka abantu bese ubuka labahlala khona ukhulume akusale ku2025. Imimoya le embukeka imncane emakholweni kanti yenza a very serious damage kwabanye abantu nakuwe futhi yenza a very serious damage ngoba uma senza ama home cell siyokhonza emakhaya abantu sisuke singakayanga ecash bill ukuthi ubuka ivalo ukuthi zenjalo ubuka amafastero ukuthi kanjani lapha yana siyanga ecash bill lapha siyokhonza uma ufika emzini yabantu ubuka amasofa lapha siyanga eLuwisi kodwa siyokhonza le mimoya emncane njenganakeki ngiye kuphula down ngiye kuphula back ekwenza ukuthi ungakhuli ngoba you cannot say wena ngumzalwane osindisiwe okhulako noma okhulile spiritually kodwa usazenza lezi zinto ezincane lezo. Uma ufuna ukwela kahle 2025 wele ungene ku2026 ngicela uNkulunkulu akusize kule mimoya emncane.